Dobrodošli u novu epizodu Kuhajmo kao kuhari. Danas ćemo slagati čokoladnu bananu. I radit ćemo korak po korak, tako da i vi to možete doma sami složiti. Nadam se da ste uzbuđeni isto kao što smo i mi. Nas troje, dvoje, ćemo vam pokazati kako to sve napraviti i to je bilo sve za danas. Uživajte! Došli smo na prvi korak. Nakon što ste pripremili sve sastojke, sada bi trebalo otopiti čokoladu. Prvo uzmete vašu čokoladu. Ne mora biti, ova čokolada može biti bilo koja. Oprezno otvorite. Uzmete ovako malo, komadiće. Što ih više probajte usitnit. I stavite u vaš lončić. Ja ću sad staviti cijelu čokoladu, no vi možete samo malo ako vas je strah. Ok. Ovo morate baciti u smeće kako bi vaše radno mjesto uvijek bilo čisto. Sada uzmite mlijeko. Preporučujem vam Pilos trajno mlijeko. Sada ulite otprilike da bude po vašem izboru. Ok. Sada slijedi najvažniji dio. Dođete do peći. Stavite na peć. Drugi korak je upaliti peć. Peć se pali od prilike ovako. Sada čekamo na sebi. Dobrodošli u treći dio. Sada uzmete vašu žlicu i polako miješate. I miješate. Ako vam je bilo prevruće, uzmite ovakvu lijepu rukavicu, s njom držite ovo tu i ovak idete. Ja imam sad rukavicu za krivu ruku, no to me neće omesti u pravljanju ovog finog jela. Miješate. Morate paziti da vam ne izgori vaš rukavica. Došli u sljedeći korak. Sada malo uzmete vaš maslac, ili ga butter, otvorite ga oprezno i sad uzmete koliko god vas srce želi, to jest uzmete prilike možda ovako i odrežete, režite oprezno kako se ne bi porezali. Uzmete to i stavite u vašu prije pripremljenu smjesu od otopljenja čokolade. I sada upalite opet peć, kolega. I sada miješate. Nakon što mislite da se je dovoljno zgrijalo, ugasite peć. I kada je gotovo, još malo miješajte i pričekajte da se malo ohladi te stvrdne. Dobrodošli u sljedeći korak. Nakon što se vaš čokoladni namaz otopio i ohladio, uzmete zaštitu na radu i oprezno uzmete i stavite na prije položeni podmetač kako vaš stolnjak ne bi izgorio ili se uništio.
Dobrodošli u skoro pa zadnji korak. U ovom koraku ćemo oguliti bananu. Gajmo. Nastavite guliti dok ju ne ogulite. Ovako otprilike izgleda oguljena banana. Postavimo ju na tanjur. Oprezno. Nakon što ste oprezno stavili bananu na vaš tanjur, uzmete kist i umočite u vašu smjesu od čokolade. I mažete. I mažete. Dok ne namažete. Kao što vidite, ove banane su jako lijepe sada kada su namazane čokoladom. Da. Ovo je dodatan korak koji nije nužan. Možete uzeti i sladoled bilo koje vrste. Da ga otvorite. I sada sladoled možete dodati po želji i samo vašoj želji. Mi ćemo ga dodati jer želimo. Uzmete nekoliko kuglica. I nakon što ste to napravili, stavite čokoladne banane na vaš tanjur. Banana mi je skoro ispala. Jako su skliski. I sada možete uživati u vašem jelu sa obitelji. Sada ćemo probati naše jelo. Počnemo. Ispala mi je banana. Ovo nije rakija, ovo je iced tea. Ja. Nije baš fino. Ja. Ocjena za jelo? 2 od 2. 10. Moja ocjena je 4 od 10. Hvala vam što ste gledali i kao uvijek hvala što ste gledali. Zahvaljujemo vam na vašim pregledima jer bez njih nas ne bi bilo. Ali bi sve dobro radili. Također bih htio napomenuti da su ovi bananki ipak bolji. Da. Probaj. Malo čokoladu. Ne, hvala kolega. Jednom se živi. Zlomljeno gledanja u to.
Mislim da mišljati. Hvala vam što ste gledali.